Kenapa kita tengok market asyik hitam saja. Okey, sebab market maya orang suka hitam. Satu ialah hitam punya color dia senang match you punya rumah punya color. Dia memang safety sikit untuk pilih hitam. Macam mana pun tampak cantik. Kedua, market banyak hitam punya color. Jadi masa production kan kita boleh powder coating pun boleh murah sikit. Sebab kalau tukar color kan dekat powder coating sana, punya mesin you kena bersihkan semua baru boleh buat color yang lain. Jadi banyak orang dia suka bila hitam kan. Jadi powder coating punya kilang pun boleh lagi cepat production ni make. Kalau you as a one customer, you mau murah, you mau cepat, you mesti mau pilih hitam. Kalau you pilih color yang special, biasa dia akan lampas sikit. Lepas tu costing dia pun akan lebih sikit. Follow saya sebab esok saya tunjuk lagi satu benda ramai orang yang tak tahu pasal AutoCAD.